acompanhar wananchi wazima wasa maslaha yake. Mwanaweza habari nude community ya Marseille au juhawada iza haki za hao solimo serikali ya Komor umagwika ya ongo viro Komor wakomoriwa juha haudai waonise wa tukivu liyo haruma za barzi viro Komor. Agora disparo esfaqueado. Arado está disparo. Amara né? Mande? Mande. Yono elera rabola ya rapport ni rais Sabi Kamed Abdullah Mohamed Sami ya Rabbi ukana gabogashi la Mexiar ukana ya Arabie Saoudite narimbe nafasi ya Arabie Saoudite je répète encore une fois Arabie Saoudite de maadui wa hekoma au ka Arabie Saoudite nambrele koti ukarahaze voti za janisa Arabie Saoudite abe avion raro Mexiar si avion raro sibali ya misinga aina alama ya marki ya Armus Jarmensi ya muwa heta major usufe jihadi kwa yeshwa ausisiwa ukaezi ya mviosa cha Komori sila esbala nongo indri usufe jihadi amba sepa oblige mchue zenongo za cha Komori na ila mizinga ya kaujevunilo Armensi Azali Asumani afanya ensemblema wa haruma nebehewa na kijeshi kandani awambia ukasi Armusiru Abdala Agwa Gabwana ndwa topo lo miki ukadala Agwa haka miongoni mwa ndwa chawa izo ndawa Abdala Agwa ngo pirizo Abdala Agwa kachachawa ngo pirizo deni mwanenyasu bedile mamshagama Gabo sikitisha tena swachangaza usikuwa jana yemanashe watu kwamba tufaili manurisurungola tena harengwa na tufaili ola miongoni mwa journalisti mahu wa dunia kamili kwa chama Komoro harengwa tena abonga ranusha timaisho mabedu kale gashilo Arabie Saoudite kwa jarenga nikeshi manaziki owangasika ulameli wa Komoro walobani wa utundi waelewa message walde abangengari jawo so ala litofana na lindo kaya haukanja lipanomba shangara nzawo owangasika hawa wa Komoro jinda walobani walele wengo wabuwe mato walese uhara waelewe kaya wosiku uzima wosiku mana ya mhupa mtu wedat wosiku mrazalwa shofu mraduka hupa mrukati mkae jokinulole na hiyo ya jokinulole na jahazi hawa maneno kasho nampuruganazi o Komoro wetu waona matonzi na uhara ya ujipresenta mwa zero sociaux
wataumi waninzidu na uchibe mato mbazirongo kali kufungua mbaba kwa tusubuta ukangwa unahara ukaya sutundo ngolo unumanga ukane kawa sarmanti watu wakangwa msimenas wakangwa turinga wanahone amba unolize hamuliza halata tena unaona mwanzi ndio ndo hamba mwamu ulize auti ezi jaje emkola mwanzi ni mula aparone mfauni ngwendo ya ubawa ya kozi ma question ye kakata shilojibu ye ma inguto lenga wali mjini ya bomasi hamwambia hukaya maulungo paroma msengenje mau ye kamwendei ngono wademande wenyimba ya mfauni bayoba hanunjo ukanti banje makazi walo wazali jo makazi walo oba hanunjo ukanti iyode nyumba mfauni wala muhende ende hakanti bala ngutonda je dunia hamandiri rasangani hendo jibu hamungu tega walika garagoro nyumba mfauni ale mfauni delila wimbuindi wenzao wamasimu gawaro ngona washi wafani halo pia wafaya sare wasakusare wabaliwa walikwenda waiwala kwaone maarifa ya umetila yabwaili mzima utoulo wabala yabo rangabizwa biblioteki ya kamili yebaba hata nduka ulela wanata wajua ule maarifa yala yabo serikali yao bokiki utofanya kabahi yabo mtokadari shanga muwao wa hiyo migoni mwa jicho kao gari kama mshilao izo zene tabla za Marseille hokikisha unono na mfanye mremyezi Mungu waweza haria naore kutoka jali ya homa tu wa Komori hawakaya ekemrundo hii azali okarangula ngwe militua yarenge pukwarini yatowa ye drapo ya Federal Islamique de Komori bahari hanikwa hoteli ya Maurice ya Dar es Salaam alikuwa Maurice ya Dar es Salaam ya drapo ya Komori ya itowa
Vive la révolution. Kasibano na sunu wafaume wa hensi hususo na wafaume wa hemba jini nengazija rijebano rilani zitendwa bokawo zibiri harumwensi nezevoti za bira hawizi hana udhuluma wafanywa ne mwana nyasijaza hana pompi yafanywe guverneri wa hatu karja kaukaradhi hano mtonzi wa presida woyi kartiradhi sisi wanurilo hulu Marseille kartiradhi sisi wanurilo harumu Europa nalawe ensemble. Bonjour. Ça va? Ça va. C'est une amie à nous. Donc, nous, on fait partie du collectif qui organise les manifs en Algérie. Elle, c'est une amie à moi. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que le fait qu'il y ait eu un mouvement en Algérie afin de sortir le système qui est à la répression de son peuple au détriment et l'enrichissement des Occidentaux, est-ce que ça vous a donné cet élan de pouvoir sortir ou pas du tout? L'Algérie a toujours joué un rôle de leadership en Afrique. Quand on remonte aux luttes de libération, c'est au moment où le peuple algérien s'est levé pour se libérer que d'autres pays en Afrique ont emboîté le pas pour la libération de l'Afrique. Donc ce qui est fait récemment pour se soulever contre l'éternisation du président Bouteflika au pouvoir, ça a donné beaucoup des idées aux autres mouvements et surtout ça a inspiré le peuple comorien de se débarrasser du dictateur Azali Assoumani. Et est-ce que, la deuxième question si je peux me permettre, est-ce que la population comorienne qui vit dans le pays aux Comores, est-ce qu'elle est prête à prendre en défi de faire des manifestations aussi pacifiques qu'elle y soit comme elle a été faite en Algérie, puisque l'Algérie est les leaders, et est-ce qu'il y a des leaders derrière qui peuvent pousser un mouvement et qui peuvent pousser à cet élan pour que les populations du Comore et pourquoi pas tous les pays africains soient débarrassés de tout le néocolonialisme? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont prêts à aller manifester au Comore par rapport à ça? Ça a déjà commencé. Depuis qu'il y a le hold-up électoral, la population est dans la rue, toutes catégories confondues. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est une sorte de relais. C'est une sorte d'accompagnement et de soutien à la lutte qui se fait à l'intérieur et on ne lâchera rien tant qu'il n'y a pas retour à la démocratie. Est-ce que vous êtes à chaque fois là, est-ce que vous allez sortir à chaque fois qu'il y a un mouvement des Algériens qui va sortir chaque dimanche, tant que le régime algérien n'a pas été dessous, n'a pas disparu, est-ce que vous allez suivre ce mouvement, cet élan? Parce que par la suite, est-ce que vous pensez que le fait de manifester ici en France, qui commence par les Algériens, qui arrive par les Comoriens, et que par la suite, pourquoi pas les Sénégalais, pourquoi pas les Maliens, pourquoi pas les Togolais, pourquoi pas tous les, au fur et à mesure, afin qu'on puisse se rassembler, que la France, elle essaye de se retirer de la France-Afrique qui a été dictée par De Gaulle. À un moment donné, c'était la loi de De Gaulle, la France-Afrique, même si on quittera l'Afrique, mais on gardera toujours une main mise sur les richesses africaines. Bon, je crois que c'est une cause commune pour toute l'Afrique, que ce soit du nord au sud, ou de l'est à l'ouest. C'est le moment où jamais où le peuple d'Afrique doit se soulever pour se débarrasser des dictateurs, mais aussi se libérer économiquement, financièrement et politiquement. On sait qu'on est lié à plusieurs causes. Il y a des causes qui nous appellent tous ensemble, par exemple
la zone, comment se débarrasser du franc CFA, mais aussi du néocolonialisme qui fait que les richesses de l'Afrique sont au profit d'une minorité occidentale qui continue à utiliser une partie des oligarchies nationales pour exploiter le peuple d'Afrique. Mais on vous souhaite bon courage et on espère que vous allez, je vous serre la main, et on espère que vous allez réussir à rassembler un maximum de monde afin que ce que vous dites par rapport au franc CFA, que les pays africains, et quand ils ont une rentrée d'argent, ne soient plus dans l'obligation de laisser 75% de leur argent ici en France et qu'ils n'utilisent que 15% de leur argent, et au détriment de quoi? D'appauvrir la population, et ce qui pousse les gens à partir vers l'Occident et à déserter. Et le plus grand désert qu'ils puissent avoir aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est le désert intellectuel, et essayons de nous battre et de nous unir afin de récupérer ce désert intellectuel qui revienne dans son propre pays qui est le continent africain. Ok, je pense que la lutte est lancée là. Et bon courage. Merci beaucoup. Ok, merci. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Avec la cause, il nous faut faire un service d'ordre. Comment nous avons un service d'ordre? On a dit que on va aller avec les agents Radio Canada
empêcher maandamano kozi. Voilà. Et service de sécurité nationale kozi. Heri mikao ngana mna triko mo. Ona Yesu tuona triko. Marent. Heri mikao ngana mna triko mo. Ona triko kozi. Ona damu kozi. Ona za triko. Ah, saya sudah terlajar pakai hujung pare kozi. Ada jadi baru kozi. Satu pia. Heri berita baru. Orang sifunda kozi. Orang sifunda kau. Nam tafadhal kozi. Ya service de sécurité kozi. Nam tegala unaju. Nam to. Sana tegala huna jukazi. Riaula kozi. Rijola kazaza ngozi virado s'il vous plaît. Et service de sécurité kozi. Nam tegala huna s'il vous plaît. Nam tegala kozi huna huna. Narida kozi. Daula. Kozi. Heri Nasegea kozi. Rijola chakao. Na organização negócio. Hakama mjoka sindoka kao. Rijola organize. Na rijola jorifanyao. Ewa ya kazi ya madisana likao hata organização negócio. Rijola yana ikiwa. Haka ya politisi. Abuna kozi. Maluzi kozi. Zile. Namtafadhali kozi. Nawacha ndani. Namtafadhali kozi. Kozi. Namtafadhali kozi. Namunawe habari. Nalawe Azad, Nalawe. Kozi. Kozi Komor. Hello. Nalawe. Marika Panatina. Marika Panatina. Ribaso Panatina. La quatrième. Narsailishe. Yamuonyesha mwendo. Wakomori. Renga angalau feda pesa. Marca Panatina kwa Wakomori. Garanto Ranise. Wala hafalia. Namtafadhali Panatina kwa. Narro pareni Panatina. Risailishe wangae. Wala pisha. Shakipia njoka. Wasikole launu. Wanusikuni. Wanusikuni shuhur. Desi ajut. Ngamtwawe zashir. Ngamtwawe zichirio. Ngamtwawe msima wajiriensi. Shakipia manu jarile. Rijal habil. Ya demokrasi njia ya masoya haki. Rijal habil. Zevatizan rabo. Rijal silaan. Rijal laani. Wanayam. Warengit sachotash. Wallahu nanas. Waifa. Henusik walafawan. Henusik walafawan. Henusik. Zitarazi. Zaki fujar. Zaki katil. Zifanyi hao. Bes. Namtafadhali. Rikampana zima. Ritamanie. Ritamanie zazane waziru. Ritamanie. Garjibi wao. Namtagala hula. Yasa huyo
wazee wake ule diwani huyu kazi na mtafadhali mtegelea huyu kazi sivyo na mjeuzi Balima alimali kazi na mjeuzi kazi na mtafadhali kazi ni shule sivyo na mjeuzi kazi na mjeuzi Musa Amir Rasul Musa na mtafadhali sivyo namtegelea sivyo namtafadhali kazi namtegelea kazi ndio sababu kuwashi alimadi balima alimadi kazi alimadi balima alimadi saba aliangalia huko kazi ategelea sivyo na tafadhali kazi sivyo na tegelea balima Besaba ni kazi, yapata samani na mabwedu wa kulea ni kazi na mtafadhali ni kazi manama pale Zahura kazi akawara zao za kamera wani za migopia na mtafadhali wadara ni kazi rizijao saada za sami na mtafadhali ni kazi namtafadhali leo bodi wanama bodi wala malum zile nategeli ni kazi mananyasi kao leo tuwapari na nategeli ni kazi angalia nategeli Ali, il faut que les gens ils viennent ici, s'il vous plaît. Il faut que les gens ils agressent là-bas. La place est au niveau du Hula. La place est au niveau du Hula quand il est régé. Quand on est régé, c'est comme la cause où on est exigé. À on est la cause. La mtafadhali. Msogele Hula. Na msogele Hula cause. Hakuna régé za kamera za ulimwengu. On est exigé. Voilà. أولا وكاجي نرجع نسجموا الطائفة نرجع سوي ياسيني إذا بلا نرجع فانا نبلا هرارة نمتدى كوفي نرميون يتدى ونكاج بودي مانا ناسي بودي علي مكا نرميون يتدى لهم دهولا كاجي نرتدى لهولا شمس بيا دهولا نرتدى لهم Narende upande wa timu kwesi. Haruma kanzima wanu kana join this manifestation. Haruma anajarja. Ayo. Narike upande wa timu risailisha nyaseza kamera. Ngamchwa unatipia ukaya. Hesa jiri wa masiwani. Ranzide mwezi 24 ya mwezi wa Mars. Hesa jiri karna mwambia nyotipia kamsichwa. Garzio nao Soti pia Yabo Heni mkomor Esa Yafaya Yarohoda oniahe Vuja harwe manifestasyon inu Ngari mwambia wanuka wakatuba kshemshesh Ngar Johandis Nangari mjisa wanuka ya Wananas wala pari Wananas wala liyo Wananas wala nis Emadafu pia ya wasili harumaye apeli ya Marseille. Inu ya made apeli ya Marseille. Haukanga mchwa ukaya. Yunu ndo mchiwa shinu de shesiwa shatanu. Shaye Komor Marseille. Waja ngobanu. Ngari mwanaoni marhaba wenji. Ya apeli inu. Ngelazimu mwale ukaya. Owana nasuwa Komor. Haruma masawa mararu. O wakati da unuo. Wajua zorfanya Marseille. Wasi haruma mabafu. Ngwa changirio
wazofanyao wasomao za Yasini za wafa na waombela dua ikekwa jafabure wafue demokrasi wafue uhuria wafue unafasia wahensia hatu riwombele yao urejeka Mwenyezi Mungu abenza ngari shukuria wananyasi ya ekipu ya kautari ya zanogozini heni mdu unafanya tasio za portable mdu atichofa kula ngari shukuri yao ya ekipu ikawa gasira mifumo mili kwa jalala kwa jasiuha kwa jakansi hautarisha omtaganyi wa unulelo rihondane banu soti takriban wandu siwizi tanu gasiban ngarlinda wasawa jao rijerambe karja kubali za jiri komor karja kubali zijirio ngari lahanio na mchuselekio ngari lahanio na walawe wandu warengeti ya tuotash rangune mwezi 24 karja kubali za batizarewa karja kubali wananasi wafe karja kubali wananasi wafungwa karja zikubali ngari zilahanio ngari souteneo ya Conseil National de Transition wao ndo wandu wakubalio lelo wajene amani wajene usalama harumanti hatu wananyasi ngari shukuri yao mja hawa injini wa Komoro mja hawa inji inu message fort tena mazoni mwambia inu kaya inu message ne message inu ngaitambazi wao wananyasi wazingara zembao za matangazo wasemazari mwa dunia mwenye salim madiga shukuri yao zanongo zinu wananyasi walo Canada walo Marekani walo Australia walo arme Afrika pia ngamonaoni ngari wanao ngari shiao kwa jamaa walo arme ula kamili kwa jamaa walo Komoro ngari habilio ajitima sio Komori rilo ulaya ratagani ya Marseille majibu wamparo watu siwa na nyani rilo Marseille ramparan jari habili matima jari harai narsegeleye hular kapondo zima narsegeler kapondo zima garjo handi sarma katimshash shesabulo ni shobanu ngasiwa na damu ziwizine na majara shenda na magoshenda babakisha bandamu mzima ritimizo la damu ziwizi tanu rjo handisa heni mbula tiar narinjia armale bamba narsaganyie rangude mwezi 24 na kabla ya yabo yeti ature kwa otage ni kunisha wanadamu wanzwa benti atu ngamchu wao wananyasi wajuruhilwa harma mchu wa mbedi wajuruhilwa harma mchu wa mitamihuli ngamchu waweza jiri hata juzi wananyasi wala waroho ngari habilio asoti pia ngari habilio kakarja kubali na karina kubali karja kubali na msahilishe wabanu mbulio wananyasweze kamera nesemetia warenge ze son warenge ze image za hizo ambao watambaze armwe dunia zitawashiliwa ngarjo siale banu siale banu ngarjo handi sasa habari zinu na mweshele sanu kaya zendongo zina manene wambiani ngazibira wa armwe dunia kamil fi Marseille bai tine Farata bai tine Ulaya bai wananyasi walo armwe Marekani wananyasi walo Canada wananyasi walo armwe Afrika pia wala Senegal wanda Nigeria hata Zanzibar wasuli bushini na Mozambique watipia ngwarishili yao ngwaridugao wananyasi wazingare matangazo wasitambazao harumwe dunia ngari wa mshukuri yao cet appel de Marseille aujourd'hui
Nous vous remercions vous tous, les Comoriens de toute la France, de Paris, de Lyon, de Nice. Vous êtes venus nombreux pour répondre à l'appel de Marseille. Marseille qui est l'une des plus grandes villes de Comores, vu le nombre d'habitants qui y habitent. Nous remercions toute l'équipe qui, depuis 2 semaines, ont déployé les efforts pour organiser cette manifestation. Nous remercions tous les médias, France 3 et tous les médias qui sont venus prendre ces images. Ce sont pour montrer que tous les Comoriens de la France, de Paris, de Lyon, de Nice ont répondu à l'appel de Marseille pour dire non. Nous disons non et nous disons non. Dites non ensemble. Non, non. Nous refusons la dictature. Nous refusons que notre pays soit pris en otage par un groupe de gens qui veulent verser le sang pour garder le pouvoir. Nous le refusons haut et fort. Nous contestons les élections du 24 mars. C'est une mascarade électorale. Beaucoup de fraudes, beaucoup de morts. Ce sont des élections entachées par le sang des Comoriens qui a été versé par un groupe de personnes qui veulent garder le pouvoir. Nous déplorons cette situation. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord. C'est un début, ce n'est pas une fin. Nous allons aller jusqu'au bout. Il faut que la dictature disparaisse dans notre pays. Il faut que la dictature disparaisse dans nos villes. Nous ne sommes pas d'accord. Nous disons non. Laissez la place aux médias. Laissez la place aux journalistes pour prendre les images, pour prendre le son de ce que nous disons. Nous disons non. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la sécurité. Nous voulons l'harmonie. Nous voulons la cohésion sociale. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une mascarade, des urnes bourrées, des urnes cassées. Et nous appelons la communauté internationale de refuser en bloc les élections qui ont eu lieu à l'Union de Comores le 24 mars. Nous appelons la France, nous appelons l'Union européenne. France, elle ne peut pas se regarder, de regarder. Et il faut que la France se positionne. Il faut que la France prenne position pour dire non, 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 non à la dictature, non à la mascarade électorale, non à la dictature, non à l'oppression, non aux emprisonnements arbitraires, aux arrestations arbitraires, non à la massacre de notre population. Nous voulons des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous ne voulons pas de la mascarade au Comores. Ce n'est pas possible qu'en 2019, dans le monde entier, essaye de gommer la place de la dictature, que notre pays, on va commencer une dictature. Nous le refusons. Nous disons non. Haut et fort, nous sommes là. Hommes, femmes, grands, jeunes, nous sommes tous là. Étudiants, travailleurs, nous sommes venus en masse. Plus de 5000 personnes, nous sommes là pour dire non. Non, non et non. Ne sommes pas. Ne nous imposez pas. Imposez pas, s'il vous plaît. Ne nous imposez pas. Unakozi mbete pesibanu ema kamera manikozi oneze barakado zijiru nartsengele unakozi s'il vous plaît on vous demande s'il vous plaît nartsengele unakozi ni mbete pesibanu narim demande ono hotu kufanyu kozi hotu kufanyu narejea unakozi narejea unakozi tawala hotu kufanyu kozi s'il vous plaît nartsengele unakozi nartsengele unakozi s'il vous plaît on vous demande s'il vous plaît nartsengele unakozi hakamari vanu ngaranjai makameramani wajue za tabia zilihunga ukozi abangari kwa namtijamu himi vanu namtsengele unakozi narida hula namtoga unakozi s'il vous plaît s'il vous
vous plaît. Nartigila ula kwezi. Naenda ula kwezi senti pia. Abo yanda kamchura zio. Ebe. Abiona damu ndo garanzo ulime komsa. Komsa tinali ula kwezi bado. Wewe ndio unachezela ula kwezi. S'il vous plaît. Kwezi. How to kufanya ni kwezi. Asa, napresiwa daliana, kata tamandu. Hata, namsegele bali yule kwezi. Respectez le kwezi. Mariste. Sayo, hello. Yemi mitungo, yego shao. Alors, namsidambatile zibutala s'il vous plaît. Namsegele yule kwezi. Nari. S'il vous plaît. Voilà, déjà, ça commence à être bon. Body, s'il vous plaît. Voilà. Natsengele balu la kwezi, rijo fanya zongo. Awo karenele awo abantu wakati usaucha wananyasi namwe plasinu nekena nafasi garanzori pare garanzori pare wananyas ya ekip ya ndisa Ils sont où mes diapotes? International, les médias, Garanisao mafalianu ngarimwambia mukaya richiliwa ni matama na mechi wala haruma setana tze farasa wajabanu haruma ya pele ya Marseille ngarim sukuri wani wananas matama na mawasiliban avanza ngamparo ekipu waende sasa ndogosinu na wategele osoni hunu owananyas mani sasa ekipu makawani sasa ndogosinu na mtegele hunu soni garani cyber na majahat Comment on va commencer ces choses? mzee watu hapana Abud sekelea mzee watu hapana Abudu sekelea katibu basi ndio wakati 27 Garanisao barnamaj ya mafalinu garanisao kamroha bohari namtafadhali heni mgu natulie basi ndogo za pangwa zindikana mifumo mili karta kaulala karta kapsiu abasa haamri aondwa watarta za nogozini ngampara mse wangu mse Asman Abudu notable mhu wahemshwa Marseille deurengo le fuful handanidin tafadhal kwes بسم الله الرحمن الرحيم
watukufu waheshimiwa wahemasi wa Yomane nelesiwa la tanu la Marseille haukaya emasi wa Yomane shamnyezi Mungu harinkasi wala tanu abenge haina rizamba ubanu lindelesi wala tanu handa ningari shukuri yao emanifu yanu haukaya emasi wa yonti pia washemeza heza jiri yabosu kwa leo lesi wala tanu la Hekomori ngaliwonesawo usikitifu ikawo no wajihiri uharume masi wa Yomane bumgwa hibenzo wakatinda unuwo gari shukuri yao nondo hele andu ikawo wafanya zeji uhodisa hao ruwalo Marseille ruwalo miji mirojina wanu waheshi uharuma ereji wa hatu inu basi wansi pia ritechana na banu iliriwane sana wa usikitifu kawo ndori lonuwo abenge bumgwa hibenza ngari moshene na marahaba shakabla haina zahamba wakati da unuwo haina wadu wajilwane ni msiba madasi ya wandu toka tawasali na Mwenyezi Mungu wandu wamna izoka na heri wandu wawadhini izoka na heri uharube masiwa Mwenyezi Mungu yatoweze taabu ikawa ulezilu harume masiwa Komori wasalamu Allah ta'ala wa rahmatullah Kazi ngarjotuma hajiziba ya surati Yasin njima ndasema fundi ngujohuja yaje yaibe Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzil al azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fama laqad hakka fam la yu'minun في أعناقها أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمعون إنا فهم لا يبصرون وسواء عليه أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد من يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهورون وآيات له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات له أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون. وإن يشاء نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيه من آيات ربه إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهيك القول على الكافرين. أولم يرى الإنسان أنا خلقنا فإذا هو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Mwenyezi Mungu na warehemu wafuatu. Mwenyezi Mungu na unefuatu. Mwenyezi Mungu na challenge harma amani. Mwenyezi Mungu na toeni mbonzo tensi atwar mabaya. Mwenyezi Mungu na toeni mbonzo tensi atwar mashaka. Mwenyezi Mungu na rehemu salama. Na amani. Ya rehemu wafuatu. Ya tendiari unde makazi waraje kama Mwenyezi Mungu abe. Gari harawa zevoti sabira. Karta zikubali. Abasainu. Garjo mpara. Wemananas. Mzewat bin Nasir yacho warenge omdogozi wa ndani yawe message Hamish Comorien. En tout cas le message va être fort. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani Mfereshani watukufu wa Marseille yaukawa skwalele yinu wajawar maye tarehe yaoni sauka ya hamara handani yemkomori hajuha ramu ramtiti ramshe ramume hema beyayont ili wajibu tofala ufanyiwa yaukaya walomanga Lake juma ula friti waketso pani wadonga letele shetudo
mbuti haja hao lelo yinu jawabu ikawa ngari parao denida ya Marseille yenida ya Marseille inu icha sababu yindi ngari jondo londo kaya ulawana ni nchaguzi za kiharamu zafanyiwa harmaensi zibiri namna ikawa haina mzima armasi nkebidiwe ati armane bleshele alae yazambio wana wazambio wajuu wazambia zitana ukaya waja wakati wafanyiwa dharau ya hensi wafanywa utovu adabu ya hensi wafanywa ukumbi la hensi ikawa karna ujua rilisami rijua heli zaenda ya raisi mzamani Asali Asmani ya raisi mzamani Haji Kumbusa Letsina urenzomvu hamba kufanya nyichaguzi za uchungu wa raisi ikawa kutoka mwafaka mwe jamhuri zinu zila hale hauka hatende hafakuwa ya azma ya kiwatania ya mawode mikonsi ya taifa haruma azma majana za tuluwabo arenge nzima iyo ireda muradi dokaya ya badilie sharia ya kene ya ezi hadahari noti pia ngamjuao heli zafanyia haja hafanyisa referendumu ya Batani ikawa Komori kwa jeda humisutuni hene hawa za fete na fete hizo hambokari wa Komori waichagua na shile kudisha wanru ya waliba ya wafaria doenda wata wafanya zitabia mbizira kajawai ya fumma wala emaraya kajawai wa fumma shahaja wajau Haji Kubusa hambokaya ngufanyo ni chaguzi za urais wanansi ngamjuaweza jiri kajafanya tandrongo za usababisha wakenyi chaguzi aibu shahada za hata mfumonsi komasiu harenge masoroda yahe wene wachasai makiasi sawa na mruja zote ukano wa nsuzi yabaliwa yabewa wanansi wadojiwa undwa na makesi ya jaya wauzisaka ebanu ya votino batidasi Avoti kiki mbrasha ujia haruma emasiwa kila msaidie baadawo hapoe majeshi wene wayarenge pia wayarejeza haruma biro enga mjweza jiri yabo ye maraya wao wamoka kartu voti na risie ye voti bahizu yafanya ye makesi ala ene atilwa silisi kama tia tati balabunwa sha harenge unkade hanzi atia zenu kutaka hanza hambana mene wanyise jansa zamiwa mkeula hivu fulani mkeula nukuta fulani mweni hetize hukati unru ha mengu mirandarina jana waruizu labeka asiabo hata wanduaye wanziase proseverbo wazisini baada na badala ya ema wakala wa ema kandida kuina maili wakaushidana naye yaboga ritoweza jili yabo baadabu yemfumraru yemaraia wajua wamba kakarita kubali za jiri mjua za jiri ukaya
makandida 12 wajehati wapanga ilushambao baraza la taifa la udharura lendesensi emana intingio jamfihi ya tishozioni yensi kati arumwa wadilifu yensi ketutundwa shango ujuma uzina sambe waone heli wachoka uja tena wadhamni yensi zidugu yabo wanawashe wahensi wajipanga wao wafanya madabano wambakarija kubali wa uchamfu wafanywa warmahensi eza dungabo waremwa bunduki warengwa watilwa shibani yabo yeshikomoringa mjuao kaya haini mru yala uso yembache ahensi yabo hadi shahido ahensi jau ahi hadi shahido Icha neno yinu wakati le baraza la taifa lahu dharura lahima ili sarifu ya suluhu ya taifa lisarifu namna udarwa za kichaguzi ya raisi wao Mwananyasi Swali Muhammad Kampanyar hakamatiwa hada wapirizo kazijato shabo wende wafanya zibata na mipango ya hao watoa wanajaishi wende kandani wende wafubuja nyunyi namne kao ngari wambi yao ukaya Wananyasi wafa Sima, Wananyasi wafa Mtamdu, Wananyasi wafa Moroni, Wananyasi wafa Ikoni, Wananyasi wafa Mitabiuli wala kwa Jafa wende no uruma wa wabeha waoro wazini bora no haria fakate shelwa sho Wananyasi kwa Jafa wende no uruma wa wabeha bahina zijura ziwashangaze yesadaka rito huwatolea dokumu wenzi hatu ireje yarma haki abuye nida Marseille inda yinu ngarambia we raisi mzamani ukaya garimika wa muda wa haraka ya lawe ya rwayenzi izo yafanya kana utoe na Beti Salama gari wambia we majeshi ukaya ntine iwa fazao de iwa limao de iwa nusao de iwa lazao ekalelo ilukoja na tukisrani warenea majeshi ya amani na mtuwa dhuluma mwareja imo hao garambia we mahakama ukaya nti iwa panga waji wadafia iwa nika upanga wa kanuni iwa nikashio shasharia iwa vazajuba ya haki ekale ukona ushida ufanyi uruma hao na rejea iba kwa duparwa mamercenaire sha yenye idhaa ya Marseille itahao yishino arwe dunia kamili yishino arwe michi ya baki nge kusidi wao waloboti juu ya uloti honi deubo sisi robonzeri jitayarisha namna ya humsaidiani namna ya humaniani namna ya humubirini sha Allah na utuga mbabi mtilale zanyu zende yabugarta hao ritekeleze ukaya hazima nele baraza la taifa lahu dharura ngasibatima nao na mpaka mpakani mpaka yaisa kifujari ilawa na mpaka ileke ya alama yode manekao amjotimizi amwambia ni keni da Marseille ketu isabanu lelo unumado ndogo na mpaka mpakani karna ule jesa mpaka nchi hatu ireje jamhuri mpaka nchi hatu ireje haki mpaka nchi hatu yirende namna ikao richudo hasifa njema duniani. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaba waziri msamani
rafiki wangu Din Nasir, unimando shamitinis abaha ngarchopara ya mongozi watu tukufu watu Dr. Zile Fali ya jarego mdogo unu halo Faras. À présent, j'appelle monsieur Fali Zile pour s'exprimer en français. C'est le même message en français. Merci. Femmes et hommes de bonne volonté, femmes et hommes épris de paix. Assalamu alaikum. On m'a demandé de faire un discours. Et je vous avoue que j'avais écrit un discours. Mais je vous avoue aussi que quand je vois la ferveur qui est autour de moi, j'ai jeté ce discours. Parce que ce discours sortait de ma tête. Cette fois-ci, je vais vous parler avec mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de cœur. Il s'agit de gens de cœur. Aujourd'hui, dans cette place d'Aix, qui est une place renommée pour toute la communauté comorienne, c'est cette place où tous les Comoriens se retrouvent le plus souvent en fin d'après-midi pour discuter des problèmes du pays. Je vous vois nombreux réunis avec les mêmes messages qui dit non à la dictature. Azali dégage. Alto massacre. Quand je vous entends, quand je vous regarde, je suis fier. Je suis fier parce que j'ai eu quelques doutes. J'ai eu quelques doutes quand j'ai vu qu'Azali a tué des jeunes aux Comores et que nous n'avons pas bougé. J'ai eu des doutes quand j'ai vu qu'Azali a tué des Anchouanais et que nous n'avons pas bougé. J'ai eu des doutes quand Azali, il y a longtemps, a tué un jeune homme, l'a promené sur son capot comme un animal, comme un chien, l'a attaché sur un capot et l'a promené autour de la ville. Ce garçon s'appelait Apache. Quand je vois aujourd'hui que des gens de sa famille ont voté pour Azali, j'ai eu honte. Et mon regard se tourne vers eux. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont morts. Nous avons des journalistes qui sont en prison. Nous avons une loi qui est bafouée, une cour constitutionnelle qui est mise à mal. Le droit n'existe plus dans notre pays. Le droit n'est plus. Nous ne sommes que des animaux au regard d'Azali. Azali peut faire de nous ce qu'il veut. Azali et son chien de garde qui s'appelle Kiki, ils peuvent nous arrêter, nous mettre en prison sans que quoi que ce soit arrive. Cela ne peut plus durer. Nous ne voulons plus supporter cela. Il faut que le peuple comorien se soulève, car le peuple comorien dans son passé a montré sa capacité à se soulever contre l'ennemi. Nous ne devons plus accepter cela. Alors oui, le discours que je vais vous faire, c'est un discours où je vous demande de vous lever tous ensemble et de crier tous ensemble Azali, Kiki, vive, vive, vive le droit. Vive le droit. Parce que seul le droit peut nous amener vers l'avenir radieux que nous souhaitons pour nos parents. Parce que comment peut-on accepter que ce pays n'ait pas d'école? Comment peut-on accepter que ce pays n'ait pas d'hôpital? Comment peut-on accepter qu'un homme puise dans les caisses de l'État pour faire sa campagne électorale? Comment peut-on accepter que cet homme monte de manière insensée les taxes aéroportuaires, les taxes des douanes? Comment peut-on accepter cela? Nous qui sommes des Comoriens de l'extérieur, nous ne pouvons pas accepter cela. Et la manifestation d'aujourd'hui
la manifestation d'aujourd'hui dit Karija, Karija, Karija. Nous allons nous réveiller. Nous nous réveillons à Marseille et nous avons lancé l'appel de Marseille. C'est de Marseille que les choses partent. Marseille va conquérir la France. Marseille ira à la Réunion. Marseille ira aux États-Unis. Marseille va réveiller tous les Comoriens du monde pour dire ça suffit. Karija, Arazali. Merci beaucoup. Merci. Marhaba. Abainu. Namwe nafasi. Namtafadhali mwe nafasi mbulie ma journaliste. Nambulie waweze kamera warengeze image. Feno gosiru sibira mwe dunia. Merci. Merci. Le grand frère, monsieur M. Salisile. Abasainu Ngamtampara et Madame Chahak. Comment ça c'est quelle est la kio? Madame Chahak, Jamila Ali Fali. Jamila Ali Fali. Donc tu as regardé Mbongos. Abassa. À présent, j'appelle Madame Jamila Ali Fali. Madame Jamila Ali Fali. Namna kile madame. Nana Fali. Jango jitukufu, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Heri ndogo na irimjilieni kamgwa wenze. Sijiba halisi kwa hizi sharahane jamambiani oji. Sijiba hakale wanama wanduwashe wanama lobanu. Leo ridiwa sasa mashuhuli. Ridiwa za nangopia rijibanu. Hahone saihamu ya hatu iliyo. Awangeye, gamshukuru Mwenyezi Mungu ngamumshukuru wa ninyonsi pia. Marahaba mengi. Hapavanu sisi ndari tabi hao si wanduwashe. Ndari tabi hao. Rahanu wana mahatu, rahanu wana mahatu. Sindari zayao, sindari lelao. Awangeye. Leo kaya ngaranzori li hata zonongozi badilihe kwezi. Leo uliliwa wana mahatu. Leo uliliwa wana hatu. Si haki kwezi. Si haki zonongozi virao. Haukaya vanu leo mimi njahima vanu ni wanilie mwanadamu. La. Maudu mdatija jamba kaya hende hata uwanilia mruwa siasa kada. Ninje njahima vanu ni wanilie mwanadamu kwezi. Sihini vanu ni wanilie haki. Sihini vanu ni wanilie sharia. Sihini vanu ni wanilie imama hao. Sihini za hanyo za hao. Rikende za nyilime za hao. Riwa wanilie. Si haki kwezi. Ukale hoo. Ngari jauri samiziwa. Ngari libia wana hatu lekoli hunu. Rirudirno libia wana hatu lekoli komori. Na ngari sina daula zilo yao. Si haki kwezi ukale hoo. Ngari bitsawa na mahatu. Grace na imo. Wajua hundra mba unono hunu. Na ngari sina iziye kori johundra. Zelo pitali yabo. Si haki kwezi. Si haki leo kaya ngarandare hulantamati Zanzibari na wari joshingari zifanye komori wana hatu nwazewa hatu na nema koko hatu wazazatu wa hunde mpaindu wale. Si haki kwezi. Awenge manu leo ikahina wakatir joba zihanya rongowa narsojore mamena tirifungwa la nari himera mbe sindeheliyo nariwane haukadhanu leo emanarambakava ke raisi kena raisi wauriwanilia sasindo sokaya warifikizi za haki za hatu kwezi awangeye nariwane kwezi ba indemana rilovanu leo riwanilia za haki za hwa Komori owacha ushinda warongowa leo ti haki taya wana hatu mwandawa fahar mwebahari ya maore na aho wendoa tsaha unono
na bora mbokaharenga sina mabamana walivyo milioni na milioni haina mwezi esha tonga tofanya za hospitalini na wavuguze zarialiwa hundrao waisha leo maskini hatu wari washimba hospitali wana hatu wakusada juhaibi warmazo bahari za maore wenda wangamia iho wenda watahimba unono wana hatu wakusada wadofufulwa harmazanti za kiarabu adari wanda watahimba maisha awonge na wakarazi baba leo kartsura mwanadamu mimi Jamila Wali Salim Tashiwa nitsura mwanadamu ngamra motodia zifanyishi hao harmazanti za hatu litonga wana hatu hatwaliha wana hatu warende hati hendu warende nyama watandolawe hilo wepiwa awonge izondi zopezi na kaujabanilia murna dunia msuanilia mdu wa siasa msuanilia mdu wa kauji yanda mawanzi apotiwa maudu msuanilia emana wenji haini ya vinavu msai wenji zi hadiwaza wezikabu za ukomoro shamba hunga wa shesh wezende kamu ya ukomoro awakezi wana maa wanroshe na riwane rizoko wazima vanu rewanilia watabihawo ofungwa ikavanua vita zitendwa mahakama na yaonesiwa harma ukweli sharti tojarba mkawarengo wafungwa walaba narita watafadhali barandokai hari handokayala alimamu avana riwane alimamu yofanya zitoba zema alimamu yowanilia emaranya wa ahe emzazi ale yabu ambone premier damu na wanilie wala wanahahe honge izondi zokwezi rimeo izondi zokwezi rimeo etawa hansiwa harma usharia na rivenu shiweze no ngondo harma urahafu harma mahakama harma sahuzi ridose mwana hatu ritigoze karipu harma usilamu nendo ngehanda na usilamu ndio balia na ukweli ndio renda na zema chafile tukamranjo msefali ya rohende sinde kufuru la tuleli munge pezi na riwane pezi namshukuria mungu namshukuria ni bwanama na mangu pia rajara imaganu riwane nyezi mga badilisha zendongo ziloma siwani emana sisi neribao senderi lisao komori karjale wa serikali senderi wa lisao senderi wa ngaliao haki kwezi nyezi mga punashari na zajali haini ujuka mafaka komori naje ya ujuka mafaka na sunzuhe. Assalamu alaikum. Marhaba mwanamsangu Jamila wakati huu gamjo soma za ismu zahawana nasi wala armenishi warchili yaban ngabwana na sabale delegation ala Paris yabaliwa nika Kasim Abdalla Kamal Abdalla samahan Kamal Abdalla ikawa wakili sente ngabo manyasi metem shida ngasiba manyasi Kasim Ali washikoni ngabo manyasi Asmani Maulida wakati huu haruma dakika nzima ba wanusu ngarjomnika president wa daani wa mrongozi haruma dakika nzima yarongoze mbavile tena watukufu wa Marseille namina yakinukaya haina mriatilo hanyanyino wa Marseille abale shamba ni ngusiho abili الرئيس Azali Asumani sitoka harma msiba abonge owananyasi wa dahani pajadi wazaza nyumba wazi sankada owananyasi wa fumbuni pajadi waza
basi wa hapa juzi wakati tao wana wanzuani ngozino na uchiriwa kazi jalingana na rais wa daula ngari wango hausemeziza wananyasi wanoshirani sisi rema journalist roho wa siasa roho mikao warengwa bawatekeleza fikra zao awangegartimizio batamiwa lirongoza kanzima ya ukaya rais Azali kwisauti na anani ni Masai abone shambani abazingesi hao. Wassalamu alaikum. Mahaba gamsoke maandamano yani hawakomori pia ramjazicha fuadi ramumali ramaur abasa garjompara mananya sishesi wahele siwala mfuani yada warshini hae gena kamili ya chare gombogosi. Sayyidina Muhammad au tukufu. Alo, assalamu alaikum. Au tukufu maltengwe komba de la wasili ban ribenze leo renge fuban au wakati kamba wasi wana wakomori sonti pia modeli ya rongolewa ba wani mwanamkomori nazaliwa harmaisi swa shanzuan be yode mahala nazaliwa be mwanamkomori wa maswa pia zihimi bani nishani mwambie ni bazo zijiro komor karsi masila hana uzo zijiro ngazija zijiro nzuan zijiro mwali hususan so zijiro nzuan zi manipulation kama disifanyi wao me sirkali sifanyishwa na sirkali waskarsi radhi antake wana wa komoro wa nzuani na wanyuma dhamana ikama warengai inti ya nzuani mateka mwambayo Azali mateka mismambian mbabientoka mwabenze zoti menasi bemtopeye zi humiliation kama de musifanyao riwono gouverneur kama hibiwa bolwa Anisi Shamsuddin uhibiwa zimoto boloso upuashewe ikomor upuashewe nzuan uremeswa rampa na Azali lawa wende tsao na Azali na mlamo ntanyu karsaha makara mwe babu wabo no mwambia niyo wasira bani garisi kamba banle ornamba rihimili ya provinces de rintaru karsenga mtu berabani ridawane ridalie ikomor haizo kama desijiro warama soyatu wananya wa ulawa wabakisha walishiwa na homa yatima walishiwa vashe wao sinaitika wa desili wa harwen sina dictature yoti normal kartoshi na continue halini habo leo serikali na mona husia au continue son fanyao leo swa komori karto kubali mwa continue jusqu'au bout na wasi karsime na seni wa itwa goshi na rushili tia obaki babu kamtobaki risimbani mwezi serikali na wa Anisi ukonsulo anafanya bali azala uhensi bale bore merampa ikomori kansami wenjuani ketsosami wala wati marata mwenza maana uripasha warme komori uripasha warme njuani msobaki gouverneur babo na Azali katobaki na nika msobaki nemtsoona mba nekalo mshika waenda njuani wana mahizina wantu basi njuani babo epiezi niweke njuani murdarau renga na washawak mwafanya masasa mwewazirisa basi na mwezi be tihale mtoona ikomori haleto himao na nzuani tombani jabulanyi lesho na mlambre mahisina tunzuani ni jahabu tola nzuani siani wasi
donné, le Conseil national de transition, il comme à Rentiwa. Maranio, il y a un Tibabo, il y a un Haki, c'est tout le Miham. Un petit cas de la démocratie, un petit cas de droit. Babo Kawasi, émergence. Il y a émergence, Azali, si vous avez émergence, vous avez fondé, mais de toute façon, vos jours sont comptés. Vos jours sont comptés, c'est pas une menace, on va pas se laisser faire, on va aller jusqu'au bout. Nani ma krapilim lon zolba. Moi ma krapilim lon zolba. Moi mrega hazal mo mtiawabu. Moi imilion zuan. Na ma krapilim lon gazicha. Moi imilion gazicha ne Komor. Na ma krapilim lon mwali. Moi imilion Komor. Basi som sikani, ran sikani, da mtsori tshina watawa, bana kamsuwa wangina. Wa hisa bali saba kisozanyu. Bali saba kiambabo sozanyu. Na misombe nzongo moja. Juste initié babo. Na mujoni mama jeshi. Bamna famille zanyu. Silo mana gon. Yoti menas. Mwana wanda mu ampu kakasimparani watoza uwe famille zanyu. Wenga msona danger. Hein? Comme ça on va être danger. Basi na continuer. Mtuone résultat. Manama hii wambu wajimasanya soula anja. Kama simba soba kiwo. Masfai asitulu mwa Komoro. Nani shwa nafasi. Kambla sirkali, ka jeshi, kisimre sanseni, kutola mafava wajambumile ni fava. Wassalamu alaikum wa barakatuh. Marhaba. Ngarimamia Lukaranu, Zemetian Kizabarmania Sortega Life Yabo, Katutofania Azia, Boshek, Mucha Hosoni Mahemuzia, Katufania Azia, Namtafazo Ipondo Nafas. Abasa. Attention. Laissez la place aux médias. Merci. Asainu Nai Janam Titi Ulio na takriban mahakuma minane mahakuma shenda Yoga mesajinga ule sao kaya o Komori piango wako sao inu timbana ya siasa ya mdu mzima inu timbana ya siasa ya watu fulani inu bana ya siasa ya daula ya Komoro. Le peuple souffre, c'est le peuple qui souffre aujourd'hui. Chaque Yamo wafanywa shairi muhimu lafanywa. Nema na msho hatubela alione sawa msiba hatili Komoro. Ukalipo sauti. Mbasi venye. Après ça, je fais appeler un jeune de 18-19 ans. Pour montrer que ce combat, c'est le combat de tout le monde. C'est pas le combat des grands politiciens. C'est le combat du peuple qui souffre. Et en premier lieu, ce sont les jeunes. Je vais appeler le jeune Mourad pour venir s'exprimer. Nous souffrons! Kosi Komoro kamili ujumla wanyu kwezi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vijavanu ele zina la hema shabab hususan ndo shababi ulio Komoro wama 20 wanda magomera ramitano riwayo miyele wewe mesajiri mehauban kana mjure mabeno na mjure mabeno ati irengwa ni wandu wasakrewa emensi hatu irengwa ni wandu watanu wanda ndarandaru mimi ngamtabi waku heni sheni ulama siwani leo ya hima ushangirezi inu ushangirezi ya utoroho yezi ya utimba kufuru bi gari sikiti hao gari riporte vanu leo ripasa message inu ya hema jeune walo Komoro wambe no altu na utahale usukwa leo hema jeune walo hunu manga wameomono tanga wa hema shababi wa hafa juzi kartabiha yawange kwezo tukufu hazina la hema shababi leo chari imevana riambie mimi sasa mwone mbari ekanga mwona wasa ndogo zikiru usumedi msaidie na kiki wala mada wanamuuzisha
Wanakuhusisha journalist wewe journalist ndo ranzi na ujibu. Aibu, kaikiri demokrasi na eneo. Ma journalist watu wana prison. Wafungwa bawazora ngoe. Si haki. Mshababi mlao. Namjua dahuri juha. Na mabeno. Nori haraya. Na diktaturi ya Zalafumani. No ndoahe. Ukao. Garoni sao. Kwa hiyo tukufu. Garoni sao sikitifu leno. Garoni sao masikitifu ya jiri wa armati ya hatu. Kama tindulu na droa rongowe. Kama tindulu na droa. Ya tuambia mrubadhanu no. Si haki. Mashababi wa maudu. Haini usiku. Barsongo wana. Mashababi wa hima wamba ukananga sidugoni mwazali. Sisi ndekina. Sisi tijida wabi. Wa watoto watiti. Maudu tome ya hatu jevani. Katar jajara umewane wao. Rahabano azalia lawe. Na lawe karsimanza. Epapria kwa mori haraya. Wamba karsitaha. Ya wange. Yewe shababi wale masiwani. Yewe namjia wabeno basisiri mbambano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Gazmano tegele harmo musabar namaj. Kabla rahane tapara mwana msangu pelane le shairi hai. Gamzao kasere gozinu. Zipango angasira mifumo mili. Karchalala, karchasiwa. Jumapange madamana. Na sigari mboshelani marhaba. Wanadamu wakatarisha zenogozi na mwambia nukaya ngari wa parao ya miji ya Ethiopia ya Ulaya hemi mshi waishi hapa ya Marseille hola Paris hola Lyon hola Nice hata hano Ethiopia na mfanya za Marseille rafanya na mtanganyie rame no eno ama anga mparo mzima wandu wa barnamaj Andani ngabo Salim Abderrahman gadahuli mawandu wone marhaba sawa hatu mtukufu Jamal ngabo manyasi yarongo abanu musamu mono Jésus manyasi alarmani solanzwani mumono ngabo mimwana nani nilone mikro imulelo Mohamed Said ngabo master wa hatu le couple V Manyas Ababa ne mwana msahatu voilà oui ngabo efundi watu mtukufu fundi pale ngabani ngabo mzee wa hatu Shabani ngabani ngabo watata hatu wanashwaki karta waduwaza ngabo Sidi Ali Tafik ngabo mzee wa hatu zile mzee Swali zile Ali Tafik timpara shakula ngabo Oide Manyasi Ali Tafik ngabo mchuao ngabo mzee Swali zile ngabo fundi watu Din Nasiri ngabo Manyasi Mshangama ngabo Manyasi mzee wa hatu mtukufu mzee militera ngabo Manyasi Masudi Libas ngabo wana na Saili Mazamana wanikiwa ya jukumu yarogeze manifestation yinu Rikaro Sotipia shawa wa ili waniko jukumu hiyo wanambana itonyangu watitaula ala msanama siu waandani ngabo Manyasi sheki ikawa ngabo mchuao ya baki denyu niku rokao habaraka za mnesi mgunaye ekarwa siri vanelo zeno gozi nzifanyishia Manyasi Farid Swali Oi habaraka za mgunaye zeno gozi ziwa siri vanelo nangam shukuri yao aba sansu kamle bamle melea à présent je vais appeler ma soeur le couple V je l'ai cité
Maintenant, je vous ai dit auparavant qu'il y a un poème. Balagabo atazatu wenji la kasinao karcha waduaza. Ngabo shairi ya tarishwane wanyamsatu bela lione sao msiba na usikitifu utiri wa armetiatu. Karibu mwanamshangu bela. Peuple comorien, appel de Marseille. Ramanzani mabenuka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omsida ikaenda sinu Komori, nganzori leo kaya urutu wa mzima. Ketuhanjar baba kaulila chindami, paske sonti pia kartujes joka mura maudu hawa hahi. Alafuti kanzari mabenuka ya azali maripakmi. Haukaya hede ikoni, na ikoni wa mjukorelwa hawa. Hede fubuni wa mjukorelwa hawa. Hede mitami hule hede tujini, haripaku hate moroni. Alafu, ngawe ikiki, kikiva he harede hambume wa azali ngute sandu shiheri. Ngawe sufa saidi wa hele jeshi, watoze komandi, wefuman msajihadi, wefuman nyasi bure. Mano agwa, na udaidi kwa jafanya rongonga, una droit wa rongowe, yamba droit d'expression. Mano wanada mwikawa tulapia mo prison, mimi bela. Tabiloni kwa 2,000 euro, ikala wemrumsha azali asman, harumumriani pare, wanike 2,000 euro harini bezo hanyo. Kimadare nge 2,000 euro, haibe, hospitali, ya almerufu, atala pitali wana bezoan, ya shida dishona kudi, abatange na 2,000 euro, nanke waba mimi, minsuvive hamkarakara, mimi nga mihanu, justi he verite. Yawange wakomori tina ukamle baga suwenji nyanzor ke konyeba kadi harengevu uriwe nari hina John Shinda seli kichino sanfati degage azali Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peuple comorien, ici. C'est ici. Ici. Vive le peuple comorien.
5680 personnes. Selon les renseignements généraux, nous étions 5600 personnes. Nous demandons aux Chamutimus, nous demandons aux Comores, il n'y a pas qu'à recomboer un théâtre. Il n'y a pas qu'à recomboer un théâtre. Garim Soukouyaoli, Gamzo. Risala sulu muswele bunjilio sarifanye hizi habari pia wawahanga rikipeo ri ndogo kuliso komante inshallah.